आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 5 जुलाइ दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव इसि मिटिं खुंफुंजादों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि मासि सामलायनायजों खुंफुंनाय जादों। एक्सिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गोख्रों सावरायनाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि समाव बर' हारिनि आर'नाइखौ बुंथिगिरिनि मासियाव दोननायखौ मासिनिफ्राय बोखारनायनि उनाव बे बाराव आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि थांखि आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासनि समाव बारग' बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा आसाम आयेन आफादाव गायसननाय बर' एबा कसारी फोलेरनि नेरसोनखौबो बोखारसिगोन नामा? आसाम आयेन आफादनि लग'आव थानाय नंला बर' रावखौ गारनानै सिगांनि बायदि लग'आव असमिया, हिन्दी आरो इंराजि रावल' थासिगोन। फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमायाव बिटिसिनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिल पास खालामनो अल बिटिसि नन प्रभिन्सियेलाइज एलपि एन्ड इउपि टिचार्स एस'सियेसनआ आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों। गिबिसिन असमिया आइजो महरै जारिमिन सोरजिदों अंकिता कनवारआ 14 घन्टा 50 मिनिट 22 सेकेन्डआव इंलिश चेनेल रिले सानस्रिनानै जारिमिन सोरजिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि फेन्सि बाजारनि लाचित घाट खाथियाव सुक्रुबारनि बेलासियाव ग्रीन बासआ उनथिंजाय स्कुटियाव सौग्रावनायाव सानै लाइमोननि जिउ खहा जानांदों। स्कुटिजों थांनाय खारगुलिनि आकाश बर'आ जायगायावनो थैनायजों लोगोसे ज्योतिर्मय दासआ गोब्राबै जोखोम जादों आरो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो ज्योतिर्मयाबो थैयो होनना खौरां मोननाय जादों। गसाइगावनि कसुगावआव हाग्रा बिफाना गोबां बिबांनि खान्थि बेरेखा साल दंफांनि बाटाम हमदों। कसुगाव हाथायाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सेबनानै हमनो हादों। सासे सुबुङा न'आव सिखावै दोननाय साल दंफांनि बाटामखौ सानफान रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया सेबनायाव हमनो मोन्दों। जेबो फोरमान बिलाइ गैयैनि साल दंफांनि बाटामफोरखौ हमनानै मावख'आव लांनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि बारग' नमिनेटेड एमसिएलए आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि माधव कार्कीआ मैया रुंसारि जादों। बिथाङा क'क्राझार टाउननि गंसे गावारि फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो होनना खौरां मोननाय जादों। रन्जन दैमारी बिथांखौ जाय बिथाङा दिनैहाय हारि सिबिनायाव दिनैहाय जुग जुग नांबोदों, गावखौनो सेक्रिफाइस खालामबोदों, बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव लिगेलि फाइटआव जोङो अरायसम जों जानजि खाफ्रानानै दङ। बिथांखौ निस्सय जों उदां अख्राङाव जों नुनो लुबैयो। बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जेसेबांनाखि एनडिएबिसफोर केस जानानै थानाय सिबिआइ केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो जों उदां अख्राङावबो जों थाबैनो जों रिलिज खालामजानायखौ लुबैदों आरो हाइनेस एन्ड नन हाइनेस बेफोरबायदि केसनिफ्रायबो उदां जानायखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बेखौ नुनो लुबैदों। रन्जन दैमारी बिथांखौ जाय बिथाङा दिनैहाय हारि सिबिनायाव दिनैहाय जुग जुग नांबोदों, गावखौनो सेक्रिफाइस खालामबोदों, बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव लिगेलि फाइटआव जोङो अरायसम जों जानजि खाफ्रानानै दङ। बिथांखौ निस्सय जों उदां अख्राङाव जों नुनो लुबैयो। बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जेसेबांनाखि एनडिएबिसफोर केस जानानै थानाय सिबिआइ केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो जों उदां अख्राङावबो जों थाबैनो जों रिलिज खालामजानायखौ लुबैदों आरो हाइनेस एन्ड नन हाइनेस बेफोरबायदि केसनिफ्रायबो उदां जानायखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बेखौ नुनो लुबैदों। আমাৰ আজি ইচি মিটিঙত অফিচিয়েলি বহুত কথা আমি আলোচনা কৰিছে আৰু গোটেই কথাবিলাকতো আমি ক'ব নোৱাৰে যেন চিম্পল কথা। আমাৰ বডোলেণ্ডৰ চিফ যেনিবা চিফৰ নেতৃত্বত এটা ডাঙৰ চিফ ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটি গঠন কৰা হ'ব ইমিডিয়েটলি। গোটেই আমাৰ এক্স এমএলএ বিপিএফ দলৰ এক্স এমএলএ আৰু এক্স ইএম এক্স এমচিএলএ সকলক মানে ৱাৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰমানে গোটেই যিখিনি বিটিচিত চলি আছে ইয়াৰ ওপৰত চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে অফিচবিলাক টাইমলি কিবা হৈছে না নাই মুঠতে গোটেই যেনিবা বহুত কমপ্লেইন পাই আহিছোঁ আমি যেনিবা কোনোবা
ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত অফিচাৰসকলে সময়মতে নাহে বা কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰাটো অৱহেলা হৈছে বা কোনোবা ঘোচ খাইছে এইবিলাক বহুত আমি 4টা 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত ঘূৰি পেলাই মই কিছুমান কথা গম পাই আহিছোঁ সেইকাৰণে এই চিফ ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটিটো খুব প্ৰয়োজন আছে এইটো চিফৰ ডিছক্ৰিপশ্যনাৰীত থাকিব XMLA XM আৰু XMCLA এইটো খুব চিৰিয়াছ এইটো ইমিডিয়েটলি আমি সেইটো গঠন কৰিম মানে আজি ইচি ডিচিশ্যন এইটোৱেই হৈ গ'ল যে আমি এনেকুৱা ভিজিলেন্স কমিটি বনাব এই লাইনত ইয়াৰ কামটো গোটেই এণ্টায়াৰ BTCত কি হৈছে হোৱা নাই কাম কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অফিচলৈকে এইটো এই মনিটৰিং কমিটিয়ে চাব PWD অফিচ টাইমলি আহিছে না নাই বা DRD অফিচ ইয়াৰ অফিচিয়েলসকলে টাইমলি আহিছে না নাই এইবিলাক চাবৰ কাৰণে আৰু ৰডছ বা বিল্ডিং এইবিলাক কাম কেনেকৈ হৈছে হোৱা নাই আৰু কি প্ৰয়োজন আছে এইবিলাক আমাৰ ভিজিলেন্স কমিটিয়ে অলপ মনিটৰ কৰি পেলাই আমাক জনাব আৰু সেইখিনি কথা সেইটোৱে খুব আৰু সেইফালে মালগাঁও যিটো ৰেভিনিউৰ মাটি দিয়াৰ কথা সেইটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ আমি আজি এচিত তাৰমানে লেণ্ড ভেলুৱেশ্যনটো ঠিক হোৱা নাই আমাক জনোৱা মতে 7.5 লাখ বা 8 লাখ মান যাব পাৰে পাট্টা যিটো ভেলু পাট্টা লেণ্ডৰ ভেলু আৰু খাছ মাটিত যিসকলে আছে ইহঁতক ওৱান টাইম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অসম চৰকাৰে 50,000কে দিছে বুলি কৈছে আমি জানাত কিন্তু BTCয়ে অকল 50,000 নহয় 2.5 লাখ দিব সদায় ওপৰত থাকিব লাগে আমি তলত নামা নাই আমি আমি ষ্টেটে 50,000 দিয়ে বোলে আমি 2.5 লাখ দিম বুলি কৈছে বাছ আৰু মই যোৱাকালি কৈছে কোনোবা যদি কণ্ট্ৰেক্টাৰসকল আছে বাকীত কাম কৰা মানুহ আহিব পাৰে মই দি দিম দে থেংক ইউ আমাৰ MCLA নমিনেটেড MCLA মাধৱ কাৰ্কি ডাঙৰীয়া আজি 2 ঘণ্টামান আগত এক্সপায়াৰ্ড হৈ গ'ল তো আমি ইয়াৰ কাৰণে BTC গভৰ্ণমেণ্টে আমি কণ্ডলেঞ্চ কৰিছোঁ আৰু এই মেছেজটো আমি দিম আৰু আমি খবৰ ল'ম পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই কি সহায় কৰিব পাৰে আমি দলৰ হৈ সেইটো অফিচিয়েলটো কিবা একটা যাব কিন্তু দল হিচাপেও আমি কিবা একটা সহায় কৰিব পাৰে নেকি সেইটো পৰিয়ালৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম আৰু BPF দলৰ ফাউণ্ডাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মাধৱ কাৰ্কি ডাঙৰীয়া বহুত বছৰৰ পৰা BPF জন্ম হোৱাৰ পৰাই সি আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিল আৰু বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ লগত একেলগে আন্দোলনত ইহঁতে কাম কৰিছিল গোৰ্খা জাতীয় হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই কাম কৰিছিল তো যেন হওক আমি ইয়াৰ স্মৰণীয় একটা কিবা আমি চিন্তা কৰিম পাৰ্টি লাইনত এইটো তাৰমানে এইটো আছে এইটো এজেণ্ডা আছে আপোনালোকৰ সাংবাদিকৰ কিবাটো মই ইচিত যিহেতু কিতাপ কৰিছে আমাৰ ইচিত সেইটোৱে আলোচনা হৈছে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি ফেচিলেট কৰে ইহঁতক তো এই হিচাপত আমি দিম আৰু বাকীটো যদি প্ৰয়োজনীয় হয় আমি BTC এক্সট্ৰাকৈ চাব কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেচিলিটিটো কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই দিব বুলি ইতিমধ্যে আলোচনাই হৈছে মুঠতে IPN আৰু এইটো প্ৰপ'জালটো আহক চাব দিছে ঠিক আছে